أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے تو چلے سب بیدہ چلے بیدو سا نرہنی سنگت نرہ دو جا ہم سنہ کا بعد مجاوب احترام دوستوں مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ تمام تعریف و حمد و ثنا اللہ عز و جل کی پاک بابرکت ذات الہی جلا جکو اکیلو وحدہ لا شریک لہ آہے ہمیشہ رہندو لکھے کروڑے درود و سلام نبی رحمت شفیع امت محبوب کائنات سرور کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا حضرت مٹھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ پیارے سونی آقا علی نبینا علیہ السلام جزاد صفات و آلہ جلا مجھا دوستو ہی عاجز گناہگار قرآن کریم فرقان حمید دے 27 کلمہ سورہ الزاریات سبوری بھی کا آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیت کریمہ جو ترجمہ کدا سید اللہ تبارک و تعالی اچھا فرمائے و آہے فرمائے کھاگا میں سبھی دوست ملی کرے سونے محبوب و سونے آقا پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے دربار اقدس میں سلاسہ پوری جو دور شریفہ جو نظران و ملی کرے پڑھائے و صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مالک کائنات خالق ارض و سماء اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں چاہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی فرمائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ایما
जिन्नन इंसान के फकत उन जे लाए पैदा कयो आहे त मुंहिंजी बंदगी कनि, यानी जिन्न ऐं इंसान खे उन जे लाइ ख़लक़ियो आहे, पैदा कयो आहे त उहे मुंहिंजी छा कनि, बंदगी कनि, इबादत कनि। सो अल्लाह तबारक व तआला इंसान जिन्नन के मुंहिंजा दोस्तो पंहिंजी इबादत लाइ पैदा कयो आहे। ही जेको ॾींहुं जुम्मत मुबारक आहे सभिनी ॾींहंनि जो सरदार आहे। तव्हां सां गॾु थी आऊं त अल्लाह जी इबादत कंदासीं, अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र कंदासीं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकंदासीं, रुकू कंदासीं, सिजदो कंदासीं, क़याम कंदासीं, अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह इलाही में घुरंदासीं ऐं अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र कंदासीं ऐं सुनिया क़ाल नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मथां दुरूद व सलाम मिली करे पढ़ंदासीं। इबादत बंदगी सिर्फ असां नथा कयूं पर अल्लाह तबारक व तआला फरमायो कुल कायनात मुंहिंजी बंदगी कंदी आहे, ज़िक्र कंदी आहे। असां त मुंहिंजा दोस्तो नमाज़ सिर्फ 5 वक्त पढ़ंदासीं पर उहे बि अल्लाह जो मख़लूक़ आहिनि, या अल्लाह तबारक व तआला जा उहे बि बंदा आहिनि, उहे बि अञा बानड़ा मौजूद आहिनि, अञा बि हींअर बि मौजूद आहिनि। मुंहिंजा दोस्त जेको ॾींहं राति सुबुह मंझंदि अल्लाह तबारक व तआला जी को बंदगी वेठा कनि ऐं अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र वेठा कनि ऐं अल्लाह तबारक व तआला जो शान वेठा ॻाल्हिनि ऐं अल्लाह तबारक व तआला के सजदे रेज़ आहिनि। ये अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे मख़लूक़ात के पंहिंजे बंदगी लाइ पैदा कयो आहे। पर असां मुंहिंजा दोस्त जे मक़सद मतिलब लाइ आयासीं। अल्लाह तबारक व तआला अगर असांखे जन्नत में राहिया त शायद असां हिन दुनिया जी ख़्वाहिशुनि खां बची पऊं हा। पर हज़रत सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह जन्नत मां उमारे करे धरती ते आंदो त हिते मुंहिंजा बंदा पैदा थियनि ऐं मुंहिंजी बंदगी कनि, यानी अल्लाह तबारक व तआला जी असांखे छा करणी आहे, बंदगी करणी आहे। पर मुंहिंजा दोस्तो वक़्तु पियो असां दुनिया जी उन ख़ूबसूरती में, दुनिया जी उन रंगती में, दुनिया जी उन हवस में, लालच में फांसी पियासीं। असां अल्लाह तबारक व तआला जी बंदगी खे छॾे ॾिनो आहे, तॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ खां असांजे मथां आज़माइश ऐं इम्तिहान पिया वेठा अचनि। छाजे कर मुंहिंजा दोस्तो जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला खे असां छॾींदासीं, यानी तोरी असां इबादत बि कयूं पर मुंहिंजा दोस्तो असांजी इबादत में आजिज़ी न हूंदी ऐं तवाज़ु न्याज़मंदी न हूंदी त मुंहिंजा दोस्तो वरी बि इबादत असांजी ख़ालिस ऐं मुख़लिस न हूंदी। उहो कीअं? बनी इसराइल में अल्लाह जो नेक बंदो रहंदो, आबिद हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो, वो अल्लाह तबारक व तआला जी इबादत कयानी, यानी जिथे उनखे चाह मिलंदी उते वेही हो अल्लाह जी इबादत कंदो हो। अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह में झुकंदो हो, जेकी उनजी इबादत हूंदी पर उनजी दिल में भी मुंहिंजा दोस्तो दुनिया वारी लज़्ज़त मिठास अची वियो। दुनिया उन ॾिठो त हिक वण जे हेठां को पखी हो जंहिंजी उहा ॿोली इंतिहाई ख़ूबसूरत वारी हुई, मिठास वारी, ऐं मुंहिंजा दोस्त हर ॾुखीअ जो आवाज़ मिठो खपे।
چاہے مجھا دوستو دنیا کی لالچ میں ہو جے پردہ سینے جو آباد خوبصورت بھلوا یوں یسا کے بدھنوا سورے بنی اسرائیل جے عابد کے ورجے کھا اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کئی تو انہیں ورن میں اندر کو پکی ہو جے کو بولی گائے رہے ہو جے سان کوئل ملیا انہیں دی بولی پہ مجھا دوستو سا کے ایسا دی کنن کے اڑا دیا پر انہیں جاتے مجھا دوستو کام دوسا وہاں انہیں کے بھجائے چل گیا سی تو اللہ جے انہیں نیک بندے بیٹھے عبادت گئی جرے عبادت کے آئی تو وہ پکھی ادامیوں بے بڑھتے بیٹھو بری بھی جائے دے انہیں عبادت شروع کئی اتاؤ تھائے اپنی جائے دے آئے بے بڑھتے کھبر ہوتے عبادت کے آئی اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے امانو انہیں وقت دو جے کو نبی ہو اللہ تبارک و تعالی جو پیغمبر و رسول ہو انہیں نانیاں کو امانو تئیہ مجھے بندے کے جب تمجھے درجن ماں موٹ ہی کو درجو گھٹ تھے یعنی تم جی عبادت میں ہی کہ دنیا وارے پکھی ہی انہیں بولی دے کرے انہیں یہ پچھا لگے عبادت تو مجھے بیٹھی گئی پر تو جی دل میں خیال آئے انہیں بڑا میں اندر جو کو پکھی بولی رہے ہوا انہیں یہ کرے مجھے عبادت میں انہا ودی کا سرور اچے تو مزو اچے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے جو کو بدایت وارو جو کو درجو ہو عبادت وارو جو کو درجو نماہی کو درجو ساوٹ کو جو گھٹ تھے ہانے کو سری زندگی تو کہ 100 سال ملے 200 سال ملن 1000 سال ملن تو سری زندگی وری ورائے سرائے عبادت کی ہو درجو ہانے تو کہ وری نہ ملن ہو سو مجھا دوستو ملی کرے حضور نے مطان تو جو سلام جو پڑھا ہو ملی کرے مجھا دوستو ری آواز تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سو مجھا دوستو ساری عبادت کا ناسی عرض پہ ہم کو پنج وقت پر وہ بھی اللہ جا بانا ہے وہ بھی بندہ ہے جے کی سری رات انیابی عبادت میں بہنتا اواسان امام ابو آدم حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھا دوست کو سری رات قرآن مجید کے پڑھتا حضور نے کترا صحابہ سری رات بیٹھے عبادت کرنا خود مجھا دوست سنو آقا علیہ السلام معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ من فرمائن تھی آقا علیہ السلام ایدی عبادت کرنا جو آقا علیہ السلام جا پیر مبارک میں تکلیف تھی کل کائنات جو سما جو آقا رحمت للعالمین پر محبوب آقا علیہ السلام اتنی عبادت کرنا جو معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ من فرمائن آقا علیہ السلام کی پیرن مبارک میں تکلیف آئی دی انہیں جو باوجود بھی مسلح بھی بیٹھا رہا سبحان اللہ مجھا دوستو بڑے آواز سا جو سبحان اللہ کچھو نہیں مجھا دوستو سبحان اللہ نہیں مجھا دوستو تعریف رسو انہیں نہیں مانا تے بور کا جو ہی کو مجھا دوستو جو سبحان اللہ چاہو تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک کو وڑل کرائی دعائی سبحان اللہ جی چوان سا انہیں وڑن جی ایڈی چھاوا ہوندی ایڈی چھاوا ہوندی جو 500 سال گھوڑو ہلندو رہے انہیں وڑن جی چھاوا ختم نہ تھی دیا سبحان اللہ لفظ جی چوان سا